Ekenini bilip al birinci кезекте. Ne kıyın bolası, çıkan yerin kayır, asmandan düştün mü? Ekinçiden, özünce kıyın bol, murdunu munday kılasın, içini jarı verse, tuvalettegini bari kursağında жүрген болады. Oşo tuvalet kötörüp жүрөсүn insan. Sen kıyın kibir bolbu. Sen içinde, eğer jarı verse, je tamağında klapını alıp koysa, ozuna çıka turgan jitka, bu ağlam tutab turbay turgan jer. Ekkile janagı najası kötörüp жүрөсүn sen. Ne kıyın bolup atasın? Kaysarına kıyın bolup atasın sen? Деген сөз дайым көтөрүп жүр дейт да. Жанагы шералын чокойун төрөк илип алгандай эле сен өзүңүн чокойун карныңда. Туалеттен жийкенесиң го, ошол нерсе курсагында жүрөт, ошого бой көтөрбө. Кудайым сага рызкыны кененирээк бериптир. Бирок сен рызкыны элге бербесең, закатыңды бербесең, жакшы болбосоң, сенден алып башка бирөөгө берип коет. Сенин Кудайга бир жаккан жериң бар экен, Кудайым сага берди ошону. Сен ошону туугандарыңа, көкөлөрүңө беришиң керек. Эгер бербей жол тосуп койсоң, Кудайым сенден алып ага берип коет. Канчалаган байлар бар эле, кембагал болуп калды.